I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angibingelele phenze nginemukele esihlokweni sethu salamhla seRhapsody yamaqiniso. iRhapsody yamaqiniso ke ngalokudayelekile ngeyincwadi yekukholwa yawonke amalanga. Lesi ibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamhla ke ngomgcibelo dingemashumi lamabili nemfica. Umfundisi usipha isihloko lesimnanzi lesithi bahlanganyeli belifa. Umbhalo wekuvula siwuthola encwadini yabaseKolose sahluko sekuqala livesi leli-12. Kufunzeka kanje: Nibonge uyise lo wasenda safanelwa kuba nesabelo selifa lalabangcwele ekukhanyeni. Ligama lenkosi malibongwe. Uyayichaza ke umfundisi lenzaba uthi eligameni kufaneleka kuleli vesi lelingenhla lisho kulungela. Babe wakwendwa wafanelwa kuba ngumhlanganyeli kulelifa lalabangcwele kulombuso wekukhanya. Kunelifa lakho. Uyabona yini ukuthi kufanele ngani ukuthi ube nemicondvo wekucicima? Ungumntwana wenkosi futhi konke lokukwakhe kwakho. Ligama lenkosi malibongwe. Mawufunza kuba seRoma sahluko sesiphohlongo livesi le-17 uthola ukuthi njengoba sibantwana bakhe nje sitindlalifa taNkulunkulu netindlalifa kanye naKristu. Amen. Ngekutalwa kabusha moya uqinisekisa ukuthi ungumntwana waNkulunkulu. Moya luqobo lwakhe ufakazelana nemoya wethu ukuthi sibantwana baNkulunkulu. Lokho ukuthola mawufunza incwadi yabaseRoma sahluko sesiphohlongo livesi leli-16. Uyaqhubeka umfundisi uthi futhi ngobe ungumntwana waNkulunkulu uyindlalifa kanye naKristu, inhlanganyeli yendalo yasezulwini. Mayibongwe inkosi. Uyaqhubeka ke umfundisi lomkhulu uthi onke lamalungelo lanawo Jesu nawe unawo. Cabanga umfanekiso losonzele kakhulu kuloku welibhuku lasebhange lelihlanganyelwe. Kulelo bhuku lelihlanganisele konke lokukuko walaba lababili ngalokufanako. Kude munye wabo longathinza lokuleli bhuku angadi lolomunye. Lokhu kuchaza kangcono ukuthi kusho kuthini kuba indlalifa kanye naKristu. Konke lokhu kwaKristu kwakho nawe ngalokuphelele. Mayibongwe inkosi. Uyaqhubeka ke umfundisi uthi liBhayibheli lithi umhlaba wasimakade nako konke lokukuwo, emave kanye nabo bonke labahlala kuwo. Lokho ukuthola mawufunza incwadi yetihlabelelo sahluko se-24 livesi lekuqala. Kude kweswela noma kushoda kulelifa lokudzingako kutfola lokwengetiwe evini laNkulunkulu ngalelifa lesevele lilakho. Ngaphandle kwalolwati ungaphila ungadi ngenzuzo lephelele lonayo kuKristu. Amen. Mawufunza incwadi yaPetro 2 sahluko sekuqala uqala evesini lesibili ugcina evesini lesithathu uthola ukuthi umusa nekuthula akwanziswe kini ngekwati uNkulunkulu na Jesu inkosi yethu. Ngemandla akhe ebuNkulunkulu siphe konke lokuhambelana nokuphila nebuNkulunkulu ngekumati yena lowasibidela enkatimulweni nasebuhleni. Amen. Umfundisi ke uthi ukubonile lokho. Kuthokotela lifa lakho nako konke lokwendiwe kwaba khona kuwe kuKristu Jesu kungelwati lwakho ngaye. Haleluya. Ngidawucela sisho umthandazo, sisho lamave kuvuma, ndawusho emva kwami nithi ngiyindlalifa yaNkulunkulu nendlalifa kanye naKristu. Konke lokukwaKristu kwami ngalokuphelele, futhi ngihamba ekupheleleni kwelifa lami. Ngiphila ebunyendini nemthombo longashi. Livi liyangakha
futhi lingentangati ngako konke uNkulunkulu langiphe kona kuKristu egameni likaJesu, amen. Nawuqhubeka nesifundo ufunda incwadi yaPetro 2 isahluko sekuqala livesi lesi-3, ufunda ngeluhumusho lwe-Amplified Classic, ufunda imisebenzi yabapostoli isahluko se-12 livesi le-32, kubese ufunda kubaseFesu isahluko sekuqala livesi le-11. Nawufunda ihlelo lokufunda leBhayibheli ngeminyaka munye ufunda incwadi yaLuka isahluko sesiphohlongo uqala evesini lekuqala uyogcina evesini le-21. Ufunda incwadi yaJoshua isahluko sesi-3 nesahluko sesi-4. Nawufunda ihlelo lokufunda leBhayibheli ngeminyaka lemibili ufunda incwadi yaMateyu isahluko se-26 uqala evesini le-36 uyogcina evesini le-46. Bese ufunda incwadi ya-Exodus isahluko se-38. Legama lenkosi malibonge. Singahambi-ke ngiphinde ngikukhumbuze ukuthi inkonzo yokuthandaza yamhlaba wonke nemfundisi Chris wayakhilome iyaqhubeka khona lamhla entsambama ngensimbi yesi-7. Ningahlanganyela kutoti inzima tekuhlanganyela takalavu world nakuletinye nje tinzima letikhona tekuhlanganyela. Sakhe sithandaze sende tinguquko emhlabeni nasemaveni lesiphila kuwo. Legama lenkosi malibonge. Siyethemba nibusisekile nisafunda nathi Rhapsody yamaqiniso yalamuhla kude kube sikhathi lesiyitako. Inkosi inibusise, amen.